asa mwana yisemi ndetu kuona mangone y'ikibasa umutinyi komi umugabano Kizi County na bwadiri kondo burana rubulimo akati y'abantu baitu bagusina ebasa dinero umuti kubwa chibikibe kubwa. It's now 2 months cheri urwatangaze ne basa ringo chirera abana baitu Kizi County ndune assembly ndokotega sito ndurete chibeza site 245 million ase 225 chiko yanda kere wo 225 chiko yanda kere ward yanyo 5 million umugabana akabika 20 million yakoroka governors scholarship lakini atokwana lero iga form chechi basari chirenda si ward cheito school cheito uko igurukire school uko igurukire next month abana bagende school na mama yadaba ibodi bayitumba cyande gito utodero kumusaba abantu bari bore torega aso kichi basari form chechi basari before the end of this month abana ba apply so that by the return next month chibesa jaso yi school abana bayitumba ende school basari ikiana na mumanyete umutakatu watu bisiyobora bana mwana ekyo moyo ngwe gagotiana akuri umuntu nango cyari kibodi cyabara na ne form gweka igenda asome na abuna abeire igenda asomeru arori chitungiri what about the bursary act ngoganiri ko form ngoganiri ko ikaranza abanga manage form. That is why to what the committee chechi bursary atiko buri muntu tayo kumwanja no ya muno mu MC nchoro masini aje buone naje kwana na form committee nchoro the committee chechi bursary igo atiko no ina banga petition ndogo iro togete form chechi bursary before the end of the month so that a scholarship ya 20 million last time chibesa what 10 million takunite n'abantu bayibo n'abari bakomusasi chibesa 20 million this time round and to koranga EACC irigena giyo chikutumeka because the law is very clear mangana equitable distribution of county resources ta kwimo kijonsi ya abantu getata getaba keigo chibesa 20 million otagete kere what annually an equal share because ni chibesa ya 90 chibesa ya muntu ndebwensi. Thank you. Samuel Mekaya mumweshimiwa unyekiko ward anatitenkwane rigoro ya nyakitari chito namangana gabana biro wote nkolengi nene bantu ba media muzule gabana tabata banga nyakitari chito bone round yechire amaliyo kwa ichire lakini atakante ibintu bitangani ntebega nche nkurwa nyakiko mbati nyakitari mugurikira dispensary inche naba MC abara nabandi batayo ato nitwa igete tukarenge tukatanga tiga twimpuzi nyakitari chito chonse tukabeka chibesa ato nyakitari chonse akamago chibekamo akaenda na nyakitari be iye kurukwa ugembo akania 8 million akamaya kubeka na nyamati 30 million bono mboliga because governor nayo nyawatanga ata ite nyakitari chiwe chingia bono ro chekera ba MC abakubeka chibesa ande bono bauri na kichi nyakitari chiwe chikorobya facility chiri awatanga nkulimba na kichi chikorobya ekero equity tayo nande usa kurigereria ntubona aba MC ngo nyatule chisi nyinge sana nono ntu ake bono nchinda Chris Mikuru Kiumbu umuntu akora Kiumbu umunyagitari ago tebanga Kiumbu ere level 4 Kiumbu ase takire gutanga abarwire ba wendagira bantu mabwa tino wendagira bakuri akera abanyagitari abarwire barororo kutuko amaliyo ga yatonya batanga echiro ro mariyo gotai nyagitari ntetere lite basically bantu ko bantu tei wantu tetega bana utenga mariyo ga ya chamange kayara akari kwena mwali mutu yego tikinda buna teba goza tanga project kinde cyo kwa rwenda ine n'umutumbi kozi ndumturara mariyo ga nande governor niyorete mu igwata gotebanga olete system gete ego chikobeka naliyo goligo so kera dispensary wali manyire mu ibya gotema kuiba ubwati azo mu bo ndo mwete 200 million ase program yi onto mu bolinga system eri abegete ngai yachi ngite ikubwatira abaibya ande bono ngote bali n'abaibya abandi bako banabarai na ntuturama bona aba radio mtumba boliga nyagitari ne bwate system ya governor na bwate system yo kwena na mariyo nkayiga igo mu MC yako soera ime achikoiba mariyo ande mbijya governor ituna botoro dinga no muntu buyale sana umanyire kubwata aba akara kuba bwatiro mwiri okumuira utangasa matanga ngato bwatira abayiba mariyo so kumuira kut because ana mali ya serikali amali ya serikali taiko korera gusoni ngusaba tole governor itega nyo gotebero bwimboro ubwatara totebya assembly goze nere gase tutokora tokumusaba ali kiti report ya bwate chance pakama lyoga ya bwatire buna atanga sembara iba nyoro batsept bagende DCI baende EACC abantu bali babwate turekora acha gote media bone yo kurubono ku kimambi mbale ngabwate atika mangana lyo gote amatanga ono ndote tubipindi
ateya mario gona renga bwatiru abagia unka ibare ba baturechera bairania mario serikali ngo yamono nande isi ikia isi omoeripio omogaba no tebire gagotebanga the last regime yaringe kwagacha ebirasi kinde kiaba bono nitwe tukumubori nga gaba ne takwagacha ECD classes mutume inchu physically agachira abantu baito ECD classes on the ground because into various toko runtorarwa ECD classes lakini kia rero tutebia abantu baito na ndito sabo mugaba no ntatio kungaina abantu baito eso kia korera abantu baito gas